omukaire ampeire emitwalo 20. Yazid webale mama webale. Yakati watadenda nga odiza. Ese nenda sente. Yona nenda byona byenda. Ezira okyeta yenda. Yakati watayenda sente ng'ojja muleta mu mmere. Ese mwene nda kulanga mbona. Kubanga emmere buli sawa bali mbawo. Yazid mama webale mama. Webale nensabire webale Katonda akuwe mu. Why media? Why media? Your best YouTube channel. Why media? Why media? Why media? Best YouTube channel. Ndiye kubona kubona ebintu biraleka biri bitya. Tutyamire kuwaye. Tutyamire mumbali. Why media? Kenya no bana bagalungi. Why media? Your best YouTube channel. Why media? Tuize ko omukaire Angelina Makoha itwazimbira akayumba tubone embere lyetya kasoka tumuwe numba ife kusobola kubanga tuweizo obo omwezi kasoka tuvweno so tuenze Makoha tukobere kuku embere lyetya nekintu ekindi eriyo obuyambi obundi bwena lese kuku mukaire yazimbira Makoha enumba boyampeire bambi okutuusa twalekanga empaliso tujimala bulungi olomwana mulekwa mukisa yalinga azabyasula azra blanket so nekinde so no mukaire tumwagainewo mukaire we bali kweyagala nalwalire muno takugemereko nalwalire nawona kufwa babola bali socha mu sibitali solla kusanga afwana mubiri kyekikuluma lungu sese gwafuna lungu sense kirwava kuki nifo twaleta obuzibu kuva mu numbeera embi kwira mu numbeera enungi gwafuna lungu sense ulwaye bwene bumaliresa bandu bose kukyala kwakola lukuluma lungu sense bandu sabose kuno bakolola basala ayeze sinasala kode narurasa miyaka luli kujanga luwona wabera undola kusolinga kosa mubiri nga kufwana babola basoja mu sibitali be kuba mbiso waja mu idwaliro wakolesa ki ulesisa bwesirikafu wakosa n'olungu sesalo nebayo okubulezo bw'ekirugavu obyo oswaka nonywa nomala kunywa nowesinga basi ebyo byenakola baloba mu ddwaliro kubanga obira munda ng'obulwaye bukobola munda busa sindu siwumakho siyosita gamwande hanilo lwendiza ndisa mwitembe lyange so ngotoleko kyobulwaire enumba ife lyetya nyumba imbirasa bulayi siwumawo sibi zirimu erimu empewo bulungi ilimu bulungi nano ngane ndiyuma muyimbo nengonanga nakona kindolo najonga lero otenuka endolo bulungi sabo sawe nembere bere tyawa nemirembe ndisande mirembe kyange kyamwandeka nakyo nikikyendisa nakyo lero kitabu kiuma kyembara so la sambu ndibula yisayo bulwaye nibo bunyasiasa emere olya ndia emere ife kali obaya wawo ndiwo ibere itongere nditi iriwo
nakulekera sente do okugula omusweta wagula musweta mwana yakaba yenya kujja yakaba ayenda kujja lwaleero aba yakwenda kujja leero okukugulira mukatale kale bambi kirungi mami yankobya ati jakukowa Angelina Makoha obona embeera eri takasuka tumuwe enumba atukobere ali kweyagala mami kyayenda okuwulira ng'oli mu isano eno mami tayenda obe mu nnaku akoba ati jayo obone Angelina ali atya era mami yampaire akabamba kano nkuleetere akobya ati gwako Angelina akabamba alyeko kachire ya akabamba ako aida kulyako webale neyaziza ino webale era mami yampaire n'omukeeka akobye asayo mbu amaadi kwolwo gagwa mangi gengirira enumbeere gengirira emikeeka gyakuwa gengirira emifaliso yakati yenumba empyaka einogoga yakoba ateka muwo omukeeka asooke nga wokuwansi mala atawo ompaiso gwefe gutoononeka buza akakeeka mami kakano kampaire nsinyo mwebale mama mwebale ai webale baba webale amina webale ino mama yebale mami yakwenda ino mukisa sokwaide aichi mami yakwenda aichi mbegano bulamu nibwotwenda bwonga mami yakwenda anenda mukisa sokwaide gano so kyama wano twakuwa sente n'ebitabo by'okujja okusoma oli kusoma ndi kusoma tosoma kyakumeka kyakuna wagula wafuna uniform wabigula byabyo na uniform empire ne sate naifuna byombi ate ebigaito wafuna engaito ne stokisi kikyozera kyenzira esente daseti nakuwa tidaidisigeireku nakuwa edaseti nakuwa esente daseti tinakuwa dawayo dona twaja ni devola aichi sente dawawo nasigazaako omutwalo nagula engaito ne stokisi nga diwawo nalekawo nagula seti namana akuwa dali siti 15 ndi pocket money tinakuwako sente dasigala nako tialye naku dawerayo dona kuisomero kale aye ekirungi nti osoma bitambula bitya bitambula bulungi kiki wali omisinga ku isomero buti ekikusanusa kinali minsinga ku isomero ng'oluisi mbona banange basoma aye nga nze tisoma natyama bwawo nga mbona nga nswala so baine bakubona ngoize ku isomero bakukoba ki basomi baino kaka lero ize twakwanga tutinga tutitoja kuira ku isomero nakantindize esente twakwana esente dokuna buugi wawayo ku isomero onwa nani yawayo niwo bani Debola kirungi wena mukusoma ko bani kiwegomba oti ngoyina ino obusobozi nasome naba kino oyenda kubaki musawo owekinansi owekizungu owekizungu ya Uganda baongo okay kali kwolo omukaire yatuwa obuyambi bwena kuletera yakuwa ko ebitabo na uniform yankobya ati ati mukiso mupaliso ne blanket nakati kiboneka dada yamugwagulo mupaliso yakati ya madi gagwingira munumbere nkaire yakati jo muguliro omupaliso mukisa eyondo asacho ya corona ame musabire mikisa ayongera okufuna atugabirire butawana yinchinya yeyo yanziza akuwa mukisa kale mami yatuwere ne blanket yino so kolinde tubone
bakuwere blanket yino webwikenga Neyanziza kuwa omukisa. Neyanziza. Mami akwenze akuwe blanket yiyo ojja kwebwikanga. Akuwa omukisa. Neyanziza. Enumba ebamala bulungi. Etumala bulungi. Dada enumba naawo. Nao. Pekana twenda nyumba nyingi tuli babiri tuti. Ekabiri wundi nani. Nao. Kale. Tebaba sumu gwangu ku nti abantu baidde bakwenda kwiba kasola biki. Ezira. Batya. Leero batya. Kale. Mukisasa okwo obe kwa ondogera ku ni dada mali. So nekyo nekintu kindi akabamba nkuwere mukaire kakuwere nkuwere mukaire akole yoku n'akasente atwida kugulamu enemmere awulire oba nkobye ati eno wala sijja kunkalubiranga okwira eno olugendo olusengira dibambi yakati mutwalireko ku n'akasente mwene ida kwegwiranga mu emmere ayi mami yankobye mboka ikereza awulire so ankobye enkuwa akasente omukaire ampeire emitwalo 20. Webale mama webale. Yakati watadendanga odiza. Ese nenda sente. Byona nenda byona byenda. Ezira okyeta yenda. Yakati watayenda sente ng'ojja amuleta mu mmere. Ese mwene nda kulanga mbona. Kubanga emmere buli sawa bali mbawo. Yazisa mama webale mama. Webale nensabire webale Katonda akuwe bana bakola mu. Leero balingayo sabakoba bali mukazi yatambula na lukende siulwo. Odi okubala sente. Ndidi. Tubale twena mami ategere sente denkuwa yi. Deimeka. Itwale ebiri. Ate jino. Awina. Ena. Ona oluso ate jino. Omukaka. Awo munana. Awo mwenda. Mwenda 10. Jiri wedini. Bole meka bo. Dad. Diri maka jira dad. Kiri 10. Wena mama akaita tuisa sente. Jo diri maka. Diri 10. Kiri 10. Ate dino. Iko nemeka? Andala. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Bala mu kutubone. Wabalanga otya sente amani egalinga mwage chikazi walengo okola. Wadi balanga otya? Kana kubona okasobola sente. Bala tubone. Sente bale babala batya. Balanda. Nende ngalo mpide ngalo di kusiga. Nedinde. Kijja kuida Katonda mwene naidi. Peka no mbere ndindi nafu na kino kyona. Atawe bamanya banyingirira sabakola bati. Kulimba olinimba ko. Yokoba nze mbe ndi kuti okuleta sente dum. Naenda ngule mu mmere nakanti. Sobola kutwala dade emmere baje bamusumbu watu obusente obwo. Auma wamanya. Auma wako. Oyo mwana takobanga kindu. Mami yankobye. Alijja omuntu ile kasi nakwende.
amidada wange muna webale ate nga nze engeri yesobola kuwa ssente nga tidiraze kuba omuntu asitaka kasanga andi kuwairenga ndinolaga kamera eyo nalaga nti mami kitofu ssente ntusiisa era webale naye asiisa maama webale kupakasa era unyambye ino tidi Katonda mwene naidi akuwe bindi kabiri unyongerenge paka kufa usife wasembayo oli okugama ku ssente dityo kabiri tuyamaze kukoba nkobe ati kuira bibyo ndikogira niwe komali okufuna ku ssente edo bekana sente kino nakolanga twakolanga aye bekana otufuna mukyere twalima bambalira awo bambalira aye ngako bati tuche tute mwituka twekole bindu olete mwituka nja nakola naleta aye mbeka ntoba bakasi bangi muhundi akola kolero hundi yakola chuzi unakoba oli sente tikiwereyo alikiwere male mufunie muimeka alitufunie kiti tasirika mami yabeera nkubya ati oba tumuge emitwalo 50 kino kyona kimala akati emitwalo 50 Angelina alikuja ajja kudisuzaawa mnyumba atambazo nakimu berausa kukobere ndibetausa ngomuntu taidi berausa basinja sabali tubambangako kintu banabona bino baleetera omwana mifaliso oyo mukazi yatambula lugendo kiulwo ese mwene ndidi Katonda mwene nakaba sinesa akaba aye neyaziisa ino era neyaziisa ino mami alikubona oyo aye neyaziisa ino aye nakuwa sente da sweta muna sweta mami dako kati enda kufuna sweta sente da sweta dina mwana alikuja buli ene bukisibu bwalera sente liwe da sweta mwana mami yambaira ndipo bilera sente tobone da sweta mami akasente ka diduna mwana lulele lwakatale muka sente akebukizibu eno yebajja sedino bali kuja kugula sweta mami yabaira sweta Angelina andi mama wange gama akasente ka okulya sambwe ndiye bikada akasente kuja kukolesa ngotya ese mwene ndidi bakayire bamanye ngo bagwa ese mwene ndidi akume bulungi nguma bulungi ndolengeko ko mwana akyakula kiro nga tuli rero banasula enjala gatutere mu nyumba tulya so aye webale ino nzenkozo gwange ntusisa aye otusisa webale nsase webale nsaka nzene digendaga n'abantu bange batuwa akantu era kitu mami awulire kyene ndakubona nga akasente kakuyamba mu mbeera do kuba yandibaire nga akuyamba azirawo kuti ekyalo enfuna ntono abekyalo kandi kukuyamba na sente emitwalo 20 wekyalo asobola tadikuwa kyobona ife tujja twasaka twabayamba tiniwo wenka ntambula mu bitundu by'endawulo nga tuyamba ku abantu nga imu era abantu bakoba balize ndina lugendo kikuno noyo musaada mwene walwala ali awo yena bakoba aye Katonda mwene ze ngobanga ndi Katonda mwene niyanjikulira engire ekyo sinamanyanga ndi ntisula mu nyumba namanyanga ndi bandu balijja basabira mu nyumba aye bekire basaba nalingirira moyo kwakoba kuli ngobe ndireka bani abagire basaba bene bwako bazabo yaidi ano yasaba fasa wawa owa pasta Jesu oba wundi wabukoba yaidi muno yasaba ngali kusabira basabanga beja basaba bakolola beja basaba bakolola aye yejere yalingirira yakoba Angelina Katonda yakutonda bulungiwe ki ndi ezira tubonanga pasha yo ekalino ndi bye pasha mwenda bile male Katonda mwene ali kunyendeza acha kumba ngandamo ngabaletera wow kale omukaire nze nkubwa ineku nkuletera akasente ako owulire webale kupeta webale ino Katonda akukume
kabiri wo mutambule abatwale bulungi mutambule bulungi aye Katonda mwene naidi byange niwe aye mwalo oyo mukoba oli webale oli mukairako bingalira ali webale oba kama mnyajabo funa ndamukobera era ali kubibona aida kubibona bulungi ate wango wambya kusubiza ati alida kwenu ndi yakoba alinja kwida bekanefo tulinganga engira yo buli mundu akoba ali twenda tubone ko mwala kwa kusimbira nyumba ndi ali mu koberanga ko ndinja ukoba ali wana la kusirika toli koberandi ade benda bona buti wakati tu atujyo tuzimbire ko benda buti wakati nani yazimbira njina twena tuzimbire ko benda bamubone ko nameso bati aye ngobanga ndimbekaneze wo mubusa sena kali kumubonako namubonera mu picha ezembo na bindu nga binjikira bindu nga binda buide begano ndidi nani wewe usida mu bikadali eta kali namwe bale kali mami mwebale katambula kuku wow mmoja kwa wa media rono lugendo lwaife mukaire Angelina tumuwera obaka mami bwatu ero muletera tulesompa isogo mwana blanket tuletere mami omukeeka gugo gubatuwaire sweta mami ali kujja kugula sweta ali kujja kugula mami sweta bali kujja kugula sweta namuwa n'akasente kali kujja kumuyamba ko kummere ajja akagema mpola ingeremere twamuletere weireyo aida kujagulenga eno wala ino oluisi n'amagira mabi so kida kumuyamba kuku so kali umusoni gwokalaga mu kamera akasente kano kanene kumbere yekyalo aye mbere nzirangeri kulaga yampeire sente dino nti nditusisa nga tedi kubye kifaanani era omuntu asigalanga mwako okutoma ensonga lwaki bambi ndiraze aye Katonda waife mulungi ndidida asigalanga atukuma bambi dote neninja ino wow kali mwebale kubaya bakali kusubscribe please go ahead and subscribe like and share our videos.